Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kajing ang nod jong kipat ba nong shnong jong shnong Mawlai Mawtawar ban yo ya ka Umbam umdi kala orlong menta ka kenti hadien baka sarkar jala kala penrung hapo ka Skhim jal Jeevan mission. Kajing urlong jong ni ka project kala long hadien baka executive committee jong dorbar shnong Mawtawar hapo kajing alam jong rangba shnong harengkat UMDC ka Mawlai constituency uba tay borlang patau. Kila lek ban pensngau hau menteri ketenat PHE uba renik tan lengdok tongkar bat ban kerpat yo ban penrung ya kesnong Mawtawar hapo ke Skhim jal Jeevan mission na kebenta ban sam Umbam umdi syaman lagi tliwi yang kibadan hapo uput usam jong kesnong haji sya bun tli Skhim hakaba hakenega SLSSC kaduk ke besong kalai puiteri pakos la clear iki Skhim ke babun kibadon laispa tam teli Skhim laispa kendai teli dengan bakla dengan tam kendiat soit dari laispa kendai teli Skhim kidan hakaba hakaniga SLSSC ke basong halai puiteri jung akos la clear but isutanat bana keling kormen ru maju ong bak kormen jungi ru ke long prom ha hakabe deban I sanction ban I ka administrative approval ya kini ke Skhim ti isutanat peminin ke sengi nila yo ka AA na keling kormen ya ke bamantang ila ala menteri kini Skhim ya ke ba on sala yo ban court tendar ban implement no kini Skhim kiba kidon kumba hapo kasi idol kumba aspa teli Skhim bar hakaro hirus kidon kumba sispa kendai teli Skhim ya kiba layo sanction layo ikar administrative approval bar kebangin sa implement no so tenar ban ya tu ang ni ya keji ang no jong ki pajba jong ka than Mawlai kam tam kasnong Mawtawar specifically kiba lawani kendu yang la katu kenesin ya kabakil kapat unta keneskin so tenar betu baik ke Skhim berla sanction hak amount ke 4 crore Rp1,000 lak ti kani ke Skhim Mawtawar on saya on petri no hi dekat ke Skhim dekat ke lai spa teli Skhim hak ba saya on petri ke bekale ya ti ke Mawtawar pre ke ke baladon hak ni kelis so tenar yo iya ke progress jong ke JJM bana ke pos ngilanang IQ hak performance kidon kini kirang bak sedong kini kidong elam kaptam undisir wani kendu enga itu nak baga peci kini ki nong elam na Mawlai kini ki nong bikmat ki long aktif bah la piong MLA le piong MDC ki long aktif bah bani involve ha ka bide bat karoi kapar te appreciate ya kini activeness joki ha ka ba ki kitip ki update ilade batip bani involve bat bani ya don bentah na ka bentah bani trelang ya karoi ka par kisno bitau tenga ai ki jai kulei ki nong yalam kirang basno MA FDC juga Mawlai hi iba dia keduk biji keren dengan ka pos ko utah awak kadon kejing keren ya ke bana kalian jonga ngala ai ka proposal dan include ya ki urban areas to under JJM kataru nak kalian minister ngelawan ikan duk hirup markmat ai kajing munjur bakalong kabade kalau berekam haduk kata-kata lada kidon ki urban ki bompat ki water supply very very important bagi cover lada ngimla ban cover ki Skhim ti ke JJM humility bukan point for ke batin sa extent syaki urban areas total jo kini ki lice pa khandai ti Skhim ka total amount ke bala sanction ka poi Ndrius pa khatsan crore Ndrius pa khatsan crore total amount ke bala sanction na ta kini kilai spa tam iki Skhim kapor pendak iki Skhim ki kapor pendak ki ai rekod ba kapor PUI ki tendar ki wak order ke baka PHE ka ai nda kala ada ban penpia ban ai si kontraktor ki ai kai 100% seni dan ki ai arbenai lai benai ki kualiti bangin makin lek kalau balak paling sutenar ban itu bangidon
bon ki kontraktor ki balai persian ban pendep hakapor ke balapu ni sutana bah bani I kata ngai Skhim kene ka ai musim na kadau ba ke JJM ka pisah ka don ke syong stang ki bakin pendep ki formalities teh rede ka junon pisah ka don baik bersui kontraktor nakin riu hajar tam kisnong la bon tabangam don ka information ka bah tikra kadno ila ka bah